Mentah tahun dia pergi ya kijingkain divide jangka decimal. Kan mau bahangi lah dep kain lang simno multiply divide jangki whole number. Ila dep baru kain lang simno multiply jangki decimal. Kan ni kadai bakaduk nak bata decimal. Kita kadai jingkain divide. Thì không nói divide ngap ha. Kirul na kabanta kisain kisa akum juhi. Plus into plus long plus, plus into minus long minus, minus into minus long plus. Tang bahang ni jai bagi deki number banga ai deki plus sudah minum into ya kisain number balai kinsa ai ki plus plus into plus long plus. We have a thought you number kumne 6.3 divide company bangkong divide the line kan mau ha unie syakamon udai unong divide unie udai unong divide kat bau unie syakadiang di nong syak divide ala ada ong itu mensuar. So hab kan mau ikan ni nong divide ni di nong syak divide balai bapia kan mau marki dan kiru ha ke jingkain decimal barabar nongkong nong syak pek ba unong divide udon decimal na n 6.3 divide by 3 number 1. (6.3) divide of 3 lada u nong divide dan decimal mod kalau along bangin divide by direct lada jia bu udon ngi hab banwen kumno banwen yin sakhin dal apoi haki number badon ki decimal ha u nong divide ikan ejai bomdan ngi kain kumne 6.3 divide da ulai te hang ne don sidap hang ne ro sim sidap ela uni ulai he ndri ulai he nong sya divide ulai he tingi lala ba divide lai sin r long ndri menta minom la ban penhiar ya ulai hang ne kan mau ba balai namar ni poi suang ya kenduk sua ya udesimal badan hang ne mile kum no yo ni udesimal ni sim no nang ni ngi wen ni bu sejro ka bomut no udesimal kiu no hang ne la long ko ba ong no ni wen nang tu một nang ni na jika budon ngalara yo decimal shani te hadin decimal ngalala ban penhiar ya ulai bat kan mau hadin decimal ngila ban sim tang sidak hang ne udon ru tang sidak te ne sidak ngi de ban penhiar kan mau bau ne de ba penhiar le ru batang sisin bala penhiar de ban divide karul jong divide ada empat kan mau karul jong divide piape ya ka divide whole number naga video kabangala de batai so kan long lai sini way lai ndani issue batang yang ngat dengan belik doi kane so answer kan long no answer kadai 2.1 yang so kane kali basuk tambahkan mau kum no bakai tinggal ada kane pi lada pi kwa ban copy te pi ban pause ya ke video tesa copy tongin kain ba 6.4 divide da usau hang ni ru uni nong divide
divide dan decimal. Kumta lala ban divide direct. Sau ang ni sidak, ni ngasim sidak tekan long sau sini way sau. Tap saat ni di batam. Ng pala ban penhiar namaru wit uneu decimal ngara yo decimal hang ni ajro. Te layo ban sim yo sau ngalala ban penhiar. Sau sin riu long arko sau. So answer kan long no 1.6 answer. Masuk. Nomor balay o unong divide dan decimal. Tuang impek balay ro dan decimal ra tengila ban directly ban divide daw kundai ya prapuway prapunway dari prapuway hang ni ladang asim ni sidak bat ngeru hapsim tang sidak dan rei ngalap ba tang asim para marway udang he unong divide te ngalek kumno ngala balik daw not kundai sin not da sim no yaw ni ngila khot no bantang yan te nga ra yo point hang tu biar you way kan no kandai sin kandai rapu way kan long point 9 nas kan rai bun sin ni le kan tu ni le be direct bakam langkot ni le kum ni way divide da ukandai uni urit ban ya uni dengan lek gumno ngakwa ban sim sa way ten renga weng no yo 0 yo no point hang ni terlalu kumpala aja tu telaja lami prabuai tengah tip kendai sen kendai kalong prabuai ngaklet no yo tu di semal badan hang tu suklet tang hapo jabi ladak. So answer kan long 0.9 answer. Ya. To. Nang tapat tiyo kaju ganir 3.96 divide by nilai dan decimal tentangin kuslai ngin divide by ang ne sidak lai sini way lai ngara yo decimal hang tu teulaja hang tu yang to sujak po mensil tengah penhiar tang sidak melak reban penhiar ardak dan mau so lai sin lai kendai ni runggang yesu batam penhiar yo rio tekan long lai sin ar rio so answer kan long 1.32 answer. Ya, kalau tu pasok bisa pos bat sa kopi. Nangka nimpit pat basan ru kaju by point sau divide by nyaw tekan wan nyaw po kendai point sau te haple do sau sin nyaw ang nila da sim sidak bat uni sidak larit tanuar pedang nongkong ngalaong la ban sim habarit la ban sim ardak dang sedang dang sedang ladang day dang sedang te pihak ban ad 0 lada kwa ban sim ardak lai dap kat nang sim lada sim ardak bu way 0 lada 4 dap bu so way 0 sim lai dap konta ter so
kanikan long ngalak sim ardak cai badai dang sedang sau sihniau arpokra ngarak itu desimal hang tu telajak nang tu ngalak ben piario sau sihniau kat sau tentang untuk answer kan long 4.2 answer. Simple. Tong niat sikit bakam sikit. Nang dapat kani kadang sudah mentan nang tangan pois kani point 82 r point 82 r ini ngamla ban sim yo krang ha weng shua yo ni desimal ngabu hang tu penga sa sim sidak adin desimal ngong berbor sim sidak adin desimal berbor sim sidak anong sim sau ra nim dan batam ngapet hiari r rcd r answer long 0.41 answer. Ini basuk T in pek ba nyo 0.4 divide da upra benta chua bang kenya kan akwa ban kan mau ipi balada ngato ngalaju ong mensuaru perbaiki ya ka jikin lang desimal multiply decimal simno decimal ngalaong nuno number kadang ngato point san kebamut ngala ru ban sim shane jong usan mut mdan ea abong bomdan ea mut kidigi 0 kibun ba la ban at daki hajar teli kani kadang sahi point san thok kum tu ne thok kum turu namar ngalaong sisin bomdan number baker hang ne kebumut kini kinot kidong kilong kibale no kimdon jingmut tangba habang idon kam pade ngila ban sayaki habadon kam ngila ban bu ladam don kam te ngisu ong be kane di tang point san kemut point san not kani kam de point san pau waju of ngalong adin tu semalam ong sidak kani di point san not kadai hi point san not kadai hi tang point san so what klat palai namar gini not kim dan dor hadin jong desimal di 0 kim dan dor tang ba bakum tu pade new la dan dor namar balai hang new desimal dan hang ne abakum ne kamot desimal udon hang tu tang bakim jutho what klat ini ngikot whole number cai bo syong desimal hang tu dan jimut tekim jutho ti ki whole number barokat ki ki badon desimal hi tang bai ki desimal kim jutho ha ki whole number coba ngatho ar po nyau tengka kani kamot ru ar po nyau point not tengka lane point not tengka kaju kani bakani kadang dai kaju so yele ban kan mau gitu giru goi tipin kulmar togan khenya kani point sau mot shane sau mot la ban at not sibun telikat bangadon ka tengah divide da upra alik point ayo sau hang ne what collect hang ne dang he upra ban ya usau
ngimla ban dibai ngalaju ong habamla kani hadin jong dismal borobor kisin bala shim yaunu nu nombar hadin jong dismal ngitip hang ne gidon gidon tang bangi nom pala ban shim yau saw bat unot sa uwe yauni habban dibai bai kisin bala shim sidak hadin jong dismal kan mau tagarul kisin bala shim sidak hadin jong dismal ngidei bai ban dibai ladangi ong bangimla ban dibai tekan mau bamla la daw not prasin not long not tementala da shimno uni ngila ong batak namar ngila ya shimno te don ne em ban penhiar yes namar ngal ong hi hang ni gibun kinon hang ni la ruban tho buntu tangba ngi subu hajabiang bagi don gidon so ngi penhiar tang ya uwe not nang ni tengalek sansin pra saupo ta answer kan long 0.05 answer lada pi into biang uni buat uni te kan mi biang hi point sau ngala ada bikai pi jingken multiply sa into kai na uni buat uni salah bakal mi point sau te ngala ada hadu hang ni dang de kinong dibat kide gi bomdon desimal sudah hadu hang ni itu gede 0.25 divide dausan turun ngalek kumno 0.25 asim dausan ngara yo desimal hang tu tinggal ong hadin desimal ngi syayo tang sidak mla reban sim baro arteli yo pito san sinsan arpusan bla bakla kan mau ikarul hadin desimal hab sim tang sidak tinggal lak bau new ar udang rit ban ya usan kumno ngadibai daw not san sin not not tam sa arte sa penhiar yo usan san sin san long ar o san wat klet ikene tangla bakla mo pinong nang syu ban ken desimal ti answer kan mi point not san so pause video sabut tongin pek kene 2 bakandai 0.4 divide da 0.2 ngalaju ong ba udnong divide uni unong divide day bandan desimal barok sikat ni ngila dep divide daki bandan desimal sudah mentang ia akan du badan desimal tekunno bapin weng yo u barobor sedang na unong divide banweng yaw ni tingila itu ladaw niu poi hang ni ladaw niu desimal kunti hang tu tekan long no r point nang ni kunti hang ni mut kunti sikli si number mut nang tu ngila weng la poi hang tu ladaw poi hang tu tingila ong la ban tho no tang r tho su r point mar r point chani kan long not so kini gimdan jingmut kamut hi r tengah kenti hang ni sida ngala ra yu hang tu telada hang ni ngakenti sikli hang ni rude ban kenti sikli ngakenti syano ngakenti syakamon mau ngakenti syakamon hang ni ru ade ban kenti syakamon uni UR point sauru kan kenti kan no namar bangala kenti syakadiang sikli te syanir kenti tang sikli lada hang ni kenti arkli hang ni ro kenti arkli lada syanir lai syanir di benong lai so ra yaw ni hang
Lada rak yu niru kabamut kan niru kam dei syu ar pusau hang nila bantok ar pusau point not tekam dan jingmut syu katugal along betang ar pau sa kumta katai naning kalak kelano kumtu jika benong ar point sau divide dau point r kalak mut hi ar pusau divide dau r jika tu lada divide ikan ni kan mi kan no kat r ansar ya kan ni terpinang hi pan divide nama lak dei para whole number di whole number ngan ada bikai kum pan divide so ngalade akan mau kita di bangau biru tang la klet itu kin kulmar ban kai jikai kan ni pat ba shipau gadai 4.9 divide do nyau nyau umdan decimal tu betul ni lala ban divide do nyau ngamla divide yu sau ngaweng no dang nong kong ngam don kam balik nyau sin not ngala ban ra pe yu ni hang ne ban yu arda kan long sau kundai kan wan nyau sin nyau sau kundai kan long 0.7 answer 0.7 yan new decimal ngala weng ne wat kelek habakut ngasupai bai tang sau kundai ngangta 4.8 divide do 0.02 hang new nong divide ula dan decimal ha weng mut hapan kelah whole number ban pen kelah whole number tu new di banwan hang tu sikli r kli hapan wan syong hang tu badau syong hang tu mut nang tu ngila weng bamut ini ada weng way r kan long way r mo nang ni way r kan position ni sundau la position tu 8.02 nala position tu new not umdan darshu new la lecha chano shatai kunti kan no number r number unian daw la daw poi hang ni unian decimal unian umdan darshu shanir ki not ki dan ni la ban at tang ba kitur kim dan jingmut so la da tha kum tu ka bamut hi tang r ayanga not r tangka kamut hi ayanga r tangka namar bom dan decimal shu so kani ka sa hi r tikani kan long no tang r dengan kanti kan no teli number hap kanti r teli hang ni hap kanti r teli sau pra sunang ni ula kanti hang ni nang long tang sikli sau point pra kanti sikli tekan wan hang tu kadang long tang sau pra tenrei hap kanti r klik ngau hap kanti r number tu ni udang kanti tang nang tu dang poi hang tu te hadin jong decimal nga ong shek don ayu shani don ki 0 so ngala ban kanti sa si number nang ni ngan kanti pat sa hang tu kamut decimal unwan hang tu habakut kan long kat no sau pra not point not kitu kim dan jingmut syu kabamut uni nang tur dan syu la poi hang tu kabamut ni la long sau spa rapo tu divide ya tu kane la long whole number kane la long whole number kita jika tu ban divide si divide klik ru long hi nomor la de para whole number answer hab nang man tu ganti ya pi decimal lada jia ba u dong divide udon
decimal. Hapan kala ayu penkala whole number yau nong divide. Teknang bakan yarengkat ke jingkeng bakan nom bakan balance niyo. Bakan nom mi ansar kulmat sahapan biang syakadiam syakamon syua te hapan biang sa syakadiam. Lada kanti syane arkli syane ro kanti arkli. Lada shikli syane ro shikli. Lada likely syane ro likely. So like that. Tengin poi syakatai 3.9 maka R divide the 0.03 tikani ruldan akan ti unwan hang ni ini decimal unwan sya du sya ni tumut ukan ti kana number R number lada ukan ti R number habakut uni usa lai not hang ni banto not lai kam dan jing mot syu hang ni ukan ti likely arkli ladang akan ti tang yo khandai nang ne tang yo khandai dang long shikli hadin khandai don ayu don ki 0 ngala ong 3.9 ngala ruban tho 3.900000 kadang mut ki 3.9 so dagan ti ngan sim sa uwe not tekan long nang ni way a kabamut katu kelano lai spa khandai po divide daw lai para whole number. So answer kan mi chispa lai po. Bien. Pasok. So hakan mau. Kuat page slim te pihak pause ke video. Buat sa copy. Tongin page bak lai. Sao point san divide the 0.009. Niru nung divide udon decimal have kanti kat no way are lie. Te kan long no 00 cubu 009 nung decimal la po yang tu. Kini 00 nak kuat kim dan dor. Tu la long baik tang kendai. Ganti kat no yang kat no number line number. So syane ro ganti line number. Ngala ong saw point san la ro banto saw point san not la da dan kam. Kita ganti line number kan long way or line. Kabamut tu kan long saw san not kunti nang ni way are lie la po yang tu so tu kan nong sausan not lada divide kan mi san sin kan dai sau husan not answer ini la dai ki jingke divide whole number ngala ada ikai kan mau ya biang syaga whole number li pe biang video setangkum tahi nak try pula dang gini ru kum 2.7 kena bakat saw divide the 0.27 niru dalam perkala whole number unpoi decimal hang nemut la kala arpunyau tu decimal la syong ang tu. Sahang ni ganti kan no number R number tesenir apa ganti R number. Nang ni ula ganti si number R number la apa yang tu. Nomor ngaong hadin hunyau dan ki A dan ki 0 hang ni. Hadin decimal baru ngila akan add 0, hadin jong decimal baru number ni abang dan di issue la akan add 0. So betul kalau long Shipo answer. Pihak bang divide pada dah rule jongka whole number. Baru kom divide whole number malah ada bikai. Nang tapat tongit pekane 3.8 divide the
0.038 kaniru dalapan ganti ni unang divide day bandan decimal hapan ganti tumut hapan kala whole number habra ayu syatai ganti kanok li lie number way are lie tili number lie digit day lie tili number lie digit tu niru de ban ganti lie ni ula don lupa hang tu ganti yo pradang long way are lie balik nomor hadin pra ngala ong don beki 0 so kani kan long ano sispa answer ngala dep word nang ta kung kani 0.69 divide the 069 ini tu dong divide dan decimal tingi divide kumbade ban divide hang ni dan ruk kundai hang ni ngimla ada ban sim ruk kundai nomor blai la wit u ni so ha weng shwa yo ni ngira hang ni te ni unja nak tu la da uja apo mesim ngila panja hadin bolaja ngimla ada ban sim ardak ngala ong hadin jong decimal hapsim tang sida tikumno ngan diba yo hundriu do hundriu kundai kala he than ruk kundai nga ong habamla le do not kala long ruk kundai sin not kundai ruk kundai sin not tam hundriu biar kundai tenrei banduk kloi gimle su kuntu hadin bangila dep bu not ang ni misim baik yau ni misim baik sa uwai tingi lek baik da uwai uwai sin kundai uwai sin hundriu kani kam dai ri uwai sin hundriu kundai ri uwai sin kundai uwai sin hundriu so answer kan mi 0.01 answer ngakermen kelas tu nang dapat uwai san not bahkan nyam do point uwai san uniru lada mabar udan decimal nong divide haweng ikan sa stangkat san mod ukanti arkli hang ne pat hang ne ru hapat ganti arkli tenre uni umdan decimal new di whole number renga laju ong fi lada tho yu no whole number ka bamut decimal udan hang to wal lada kim tho apa mesti mesti ganti how whole number barobor decimal usang sha bakut te hadin decimal syaidan ayu dan kinot sudah dengan pengerti kan no klik tang arkli way are kabamotkan long way san not so hang dengan tho way san not abu saat lagi not begitu dalam dibat kan mi si hajar ansar sa dibat papi bamnang dibat whole number ngalaong hapet biang video juga whole number so ngalada tongin pek pada dang don kani bakat pra 0.0026 divide da 0.0013 niru nang divide ula don decimal tahapan kala whole number mo hapan ti lut sya adu stai tekan sa stangkat lai la pai hang neu decimal bo pai hang tungim jutha la kan ti kan kali sau kali di number hang neu hapan ti kan no sau kali rada kan ti uni sa stang arpo hundriu manang neu on pai sya ni ti arpun riu podel dah divide kan mi stang answer ngalade nantapan kaniba second last 2.5 divide da usan kanete pil anang hi
2 point san ngaong hang ning yenom la ban into tikasin banang kong ngakwa ban sim arteli dan rewit unie ngabu no hang ni sutu laja telak kala arpusan tengale san sin san arpusan tawon ansar kami point san bat kebakado point san divide u point san new don decimal akan thi u poi hang tu kan thi tang sikli tukane ru akan thi tang sikli katukan long bai arpusan divide san tukan long san ansar te ngala develop siap kain dum tu persiang mapi dengan ai ki homework na banta jong pi bagi answer aila yang asyik puar te ini kita ki homework da filala ikini filalong master fila trimba ka divide decimal ki answer kala Aisyah ni ter hadu hang ni kan nyo patra kata arko sikin kidon arko kli kidon ki bajuat pasang ban khain la dam nang kila ban tho a ke comment ngan sa ai bat phone number jong pi ngan sa padi pi kum no ban khain la ne sim jing arab jono kino hikai la jong ru long la ne ki bahi ngasel parlok prajor ya phone ya kli pe pinang ne pinang ne wala kata rungan sipen pi ka wai wud tang bawat klat pada ngalaong ba phim ju ya subscribe hatrai juga video ngalaong kaladon ga tu bagi tho subscribe phim ju nyon nang tu phim ju klik nang tu nang ta ka bell icon don baje dur baje hang tu tur ha ban klik nang bandala mi ka video thamai kan poi be ka kubor shapi message nang ta bat ka like da ngam tip video nang ayu ba pin shu klik ye gitu bat ba phim ju comment ka ba mak phim stanat ban pule ya je tu pala ka ba phi pule ban man toy phi unde yang to ngan pet phi na pedeng kini ka oi ke jing khain la se pa phin duk smutu an pelip shwa gine ban du bio aja ka ban khain to ngan pe kai da ka e ngan khain da ka ba kham stom to ngan pe da ka ba khat wai okay and sim da ka ba khat wai to ba kan ngam jaka ban khain point not away not new and divide the u sound new sun not alik point ngara ilu point yang ni tengah yo tang sidak tang not nganom la divide yang ni do not tengah lik not naga benta bomla la lo ko bunga ong no si sawajan nyo pasan full not tamsa not ngapan hiar yo not dan rengam dan kamsyu asim be sa uwe not asim sa uwe not ru ngalap badang rit tengah lik biang not ngalik biang not namadang rit tengah yo sa uwe along lai peli
Bai teliru dang long tang iwei ngali biang not katur 4 long ngali biang not ngayo hadu hang ni dang long tang sipau namar gidi not nu dismal lara hantu tu nu not mut unum dan jimut syu dang long tang sipau te ngali biang not ngayo sewe not kedang long tang sispa ru ngompat la le iye magnu dum baru he te ngali biang not ngayo sa nyau ngayo nyau ru 4 mentoy namar balai ne di 1,000 kan di tang 1,000 nyau ba 1,000 nyau spa san phau ngali biang not Tangali not mot namar balai hadin jong dismal shedon ayu hangne shedon gi 0 kabomot dangal alai not ngayo sa uwe not te mental along gam dibai namar me along 10,000 nyau pho te pilih dau ar tekan long arsin not arsin san shipho arsin nyau khat sau pai wei arsin wei ar arsin not arsin san shipho sau sin nyau ar pukra rau ar wei ar lai sau san riu nyau đây là đầu quay hợp lệ mà là đầu ar mà lên ta lên đầu ar từ cái này arsin not arsin si phau ra iway arsin nhiều o ngam tla arsin san si phau ra iway sau sin nhiều arsin nhiều khat sau ra iway long khat san ra iway arsin sau ra iway long khan dai te tam sakat no san nhiều not dang don ni ban pen hiar klempep namar hang ne ong kidon sibun teli ki not mila ban bu not hadin jong dismal bat hadin jong nambat mila ban bu not namar ki ladang ibu not kam kala reka dor jong kaji khai so ngi pen hiar yu new bahang new bangi new yu not ngi pen hiar hang ne ngilek da way sau nhiều san not te kani kan long kan riu shin no nhiều khandai nang don kani batam khandai san not kampak larit uni ban yau nong dibai sin larit mot la dai kan jing dibai apan hiar biang dau sa uwe not paling ong pi namar hang ne kibun bahagi zeros untuk tangba ngin nam tho ni sumudur badang pun ginot tingi pan hiar sa uwe not ang ne tinggal biang dau ar arsin not arsin san si phau ra iwei arsin nhiều khat sau ba ra iwei lo khat sa arsin sau pra ba iwei lo khandai so answer kan long point not nhiều tali but r iwei r answer kum tu pihak khay so ngakarman pilas tu tengin si kando ka way pat ka video in sapay padeda ka way pat ka jay ukwam kay decimal nga ladep in sapay dang sa aske ay idang dep tangka
whole number nang tabat ka decimal nang sa kisat algebra fraction nang sa salajai kebapiaban nang ya ka kilang jong ki ya ka simno jong ki sot ya ka multiply jong ki sot divide jong ki sot kumju ya ka algebra berkumju ya ka fraction tindak lala kita tika bemut khila bandang ya ki breu banga nganang ya ka jingkin kin lang nganang bhai ya ka jingkin simno nganang bhai ya jingkin multiply lan ya jingkin divide bempala ikini basyunang tang ban sukhen lang sipo batsan akhatsan nang ta sipo simno ar sa sapra ka tu nong no bangala nang ban khen jingkhen khen lang simno kam ya ha dikbali school nda kilala bhai kini te kilala ban le she class adu class 8 kila ban joy kane di ban pendak du class 7 tang bamentang i gidon kena iba du kelas 10 kelas 11 ru kimnang gini nalor ketan dalam ai video kumneru bon ki bam trek tang ban pek bat trek tang ban persyang ban khen kila syu khen bai bakina so kane kanwan ra ya ke jingjat ya lade bat ke jai ban riu ru kan nam kiu mar ki bam tristom ki jai ban riu ki kena school ki jong ki wei pat ki jai ban riu ki tristom nak jongi kadang ipon bagi menteri sistem kumta semua ya sistem andop pernah kari bekerja menteri saya lah sisi bapin dia along nong sensyari along nong syong sahab ngan ong ya along sahab tikan mentoi ya pihi bat bapin ong ikiwai pat dia gikun giktiru pin ya ban hikai ba okey bat pak ya rap ro hai Tengin second 4 hagawai 4 ke video daki wai 4 ke jai jingkai